Ljudi moji, dobrodošli nazad u Hrvatsku. Nažalost, ja je to puno odigrao, nije baš Because you are my everything. And if I let you go... Znači, tamo je neko pažnjava epizoda 11. Znači, 50 puta sam snimao epizoda 11. Step 4. I nije uspjela. Acceptance. Preko 15 minuta video, ali nego će paziti. Now you're ready to finish this. Napokon završimo moj serijal, a krenemo u ovaj. Zore danas, ajde sad. Evo ga, napokon, Ravljan, napokon. Stojljeni, stojljeni. Prvo ću neke stvari da provam. Ne, uđi u radnje, uđi u radnje. Izvinjam što sam ovo nervozan radio. Pokušaj sad da ne bude nervozan. Pokušat ću, zašto izlaziš, zašto izlaziš? Evo, ovo vam. Jija! Selo. Ovo je 25.000 koji tako selo. Znači... Evo, ovo mi ne treba, on kože samo nije bitno možda je ovaj. Znači, stupanje se vjera. Možem, kupio mnogo stvari. Kupit ću vam dosta ovih. Sve slučaj kupit ću naravno užinovice, to je glavna stvar. I ove isto malo. Kostik naravno neću nikakav mijenjati. Naravno još malo ovih. Potrebni su bi bio jako su. Potrebni. Ja neću da... Šta je ovo? Rifle gun, šta je ovo neki novi? A ne treba ne bi ovo. Dobar sam, kakav sam i trebao. Znači vam 103 ovoga imam dosta da, dosta neće. Joj, sam malo se opustim, sam prekinem nervirati da idemo na igricu da završim. Naravno, ovo je zadnja epizoda. Ovo je samo epizoda 11. Opet treba niče ovdje odličan. Nisam ne vidio. Bench mi ne treba, to jest... Ajde ovdje malo bench. Ipak malo treba. To je dovoljno, meni se čini. Ajmo sad na igricu. Chapter 12, ljudi moji. 12. poglavlje, ne znam
koliko će biti još pogleda, nadam se da ovo zadnje poglavlje završim igricu. Ali ja volim ovu igricu, nemojte da mislite da ja ne volim. Ja volim igricu samo ponekada me jako pravi nervozno. Ponekada tako kada vidite, nanese se i onda ne volim ovo. Isaac, over here. Looks like the mechanic was dragged away before he could finish fixing this. Strauss is dead, Ellie. Oh, I'm not sorry about that. So what happens now? I thought you needed Strauss to destroy the marker. Strauss couldn't lead us to the marker. He was running away from his guilt. What about you? I'm not running anymore. I know what I have to do. Well, this drill's a stroke of good luck finally. Why don't you get up to the cab to try to get it started? I'll look for the other power cell. All right. I'll see what I can do from up here. Może moramo voditi ljudi? Ne možemo da izvodimo, kako ne možemo da izvodimo? Petromić. Van. A, možda nam treba još jedan predmet. Opa, pa nisam vas vidio juče. Kako malo ste. Ok, idemo dalje. Ja ne zeziš. Ajde, uzmite, to je jako bitno. Pa trebamo možda da pomerimo nekuda. To je sigurno i objektiv. Found it. Great. I think I've hot-wired the system to bypass the nav cards. Thank God. Yeah. Trebam ići tamo naprijed. Haha, kako treba da uradim? Ne znam što treba da uradim. Aha, okej.
Ok. Ok, uspelo je. It doesn't recognize the new junction. I think I've got it from up here. Just rewired from down here. What? I didn't hear you. Nothing. Nothing. I did it! I got it started. There, there's a lift on the other side. I'll turn around, you can get on. Thanks. Ma che cavolo, ma c'è? Što mrzim moje mame. Sve ću to samo da nekak mrtve. Alrighty, let's see what this beast can do. Šta hoćeš? Šta hoćeš od mene? Opa, ne moram vam ići. These bastards are everywhere! Ja sad ovo bilo baciti na The mines are swarming with these things! Pa ne mene, budalo jedna. O, brate. Dobro, nije me bilo. Dobro da ne.